Negasngi ke dorbar cenong Wapungskur hapo iyak kemat uhe cenong upos teling dekar. Delai cem giyo deloi ki ilaka juai upuramon kenjin. Wabot de ne mani long hei to wai temu cenai ke wi karkhana kok Wapungskur. Hadeni ni cem ne liang posling do ongu wa ne liang deloi de pencheu hei to wa ini kam. Wa de penyo le ke chithi na wa he cenong gemuk heb. Wa pendam no ke NOC chaka karkhana. Wa ya ini daw le apo chisngi arsngi. Cucu do ong wa haden wa deloi pendam ya NOC chaka ni karkhana. Dau pa ule ya gani chiti cha waro ki chna sarkar. Khana ule wa gani ka thawa thmu chna ya gani ka karkhana go po ikajia tangwa go po upur ka chna Wapungskur. Upostling de penti wa ka sotrik uni banade chem gi wa DC ke East Giant Hills. Aiwa ole da pa wi ka hukumo sange ikre ya gani karkhana kat won puye upun ba ye bit thon. Hadin ini de lai chem gi wa CFO ke JHADC UF bla aiwa da kular wa pendam no ya gani NOC waiwa ya ki kot gisla de le ai bertut ka jal charmang kat wa ka CTE wan de ai bertut ka om kok. Halo tu tahu kajian mana jing kajian ini nu report sam yang ini dapat hadu kamu nu transfer antar hadu apa yang tu kok tak hak was report sam dah kontak you put you biang dan nu jing kajian report sam kamu dah you di in leng Wapungskur plan itu hadu ni lah harga jo in nomor mi ni bawa ya ketu cina ko gi hak report sam memang jing ya kajian you muka amani go report ko ada dia penbaik na du pensua kajian cemo CFO tu man sumi ini man go wasang suba wana liang ula da asuran wato ya gani umum kok u cancel no wasin don ayu pikol islam to ki kakam go wa ginaki ki egi haberti yung gajal sermang handai karhaga city iwan di umum kok ini tiai dau udah asuran tu mesti udah uwut de pak ko pi se cancel na ya gani ya NOC na council bertentu ya clearance